Let's watch this video. Ntuzanyanyagiza ijambo ngo uribwire ubonye rivuga ngo ndagukunda. Okay. Oya. Ya jambo riraremere n'uribwira amazi imyaka 21 aritegereje. Let me tell you. Uziko yarigurisha kosha. Uziko yariguriye sharupe. Uziko yariguriye fonde de maquillage. Akadomo kwitama ategereje ijambo rivuga ko ndagukunda mwisaka harimo igisokozo n'akamiruwani nta kindi ategereje ni ijambo rivuga ngo ndagukunda. None ugeze Kimisagara ndagukunda, Nyabugogo ndagukunda, Iremera ndagukunda, Kicukiro uri gutaha muri Kwasteri I love you, ugeze Nyamata abantu 40 n'abangahe mwabahungu. Stop. Kumbubiza birakunezeza. Waba warize utarize, waba urya ifiriti na makaroni ndarya capati n'ibishyimbo, twese dusangiye izina, twitwa abana b'Imana. Icyo kiranezeza, umva ndakomeye. Mugiye cyo gusenga Nibavuga ngo ntiwize ntukajya urakara, ubundi se warize? Abize bageze mu Bushinwa, abandi bari mu Buhinde, bari muri Amerika, ubundi wari ngo ntacyo uzimarira, ngo bamvuze ngo ntacyo nzimarira. Yesu atagize icyo akumarira, hari icyo wakwimarira? Erega hari amajwi twahuye nayo atubwira ko tutazakura, turangije turakura. Duhura n'andi majwi atubwira ko ntacyo tuzimarira, duhuye na Yesu agira icyo atumarira. Ariko haleluya, duhura n'andi majwi atubwira ko tutazaba abagabo. yewe Yesu ni kugenda mubona, Nyuma yo kutubenga tubona abatwemera. Duhura n'andi majwi atubwira ko rutazamara kabiri, none rumaze 10 niyo. Muvuga ngo niyo. Duhura n'andi majwi atubwira ko tutazabyara, none tugize 4. Ubwo se utazengereza dayimoni ni? Okay. Kandi tugenda tuyibona uko bwije nuko bukeye, nta kiji baduteza. Igihe babona ko isoni zigiye kudukora, aho ngaho ni Imana imanukira. Igihe babona ko byarangiye, aho ni Imana yiheshereza icyubahiro. Igihe barusinya bakavuga ati aho ku nyanja turabafite, mwatsa amagare dutirika tubamare, nta handi nzira iri. Aho ngaho ni Imana imanukira mu nyanja igacamo inzira bakambukaho ku butaka. mugiye cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri.